E au teo folofa ma whaatalo whaatu fo I lau mai moanga ma lau whaasau saunga Samoa I le rei vaenga o le aviapi I na ua ono minuto ma jai nei le tu lai wha. I le swinga fo fo I wa yei le nei taimi o le tātou tau te iae ma le proklame le Blue TV. A o tātou wanga doi fo I a Sofia Fia. Ia me se fo I o le wha amda tui no le soi fo mai o le pepe fo le tātou li I mo le tātou whaola. E ma tātou kiki ma agua I lava le tau sanga fo sik swinga le nei. I oi. Ya, ai o tatu te masani lava ia o le tatu no le lima peita. Ya, wa ia ile manantu tau tutu mai luma ona o telefo I nisi wa malolo wa living a luenga. Ya wa malata fo ina malolo a onga po wa malolo fo ituanga. Ya o kele alanga o le puko ko maru morkivi le taimi o folofa ma fa talofa mo fa felo yatu. Ele pa ia lansi la si o Samoa yo na tafa te tele. Mai lea mata fanua ile si ufanua. Ia mai lea I tūlangi, ta whā o le kelope, o whea lava o lea te mafuta mai ai, ia mamaua mai ai le tautua ma le au onanga, whai bea le aso ma le aso. A le prokalame o le tau tai iae ma le malo, tau tai iae ma le manuia. I lunga o le tautua ma le ala ata whaasalalau o le Blue TV. I manu kau I au kila ni nei ni usila I sio mantu, batiru o au te roa. Fa mai ole atunu ue lafu le mu e lano mea mata ma lano lou ava. Iyo. E to tele atu ma moe nei lo tangata. E te tofo ai ile matua iyo ile fresh fo ile le po o le tamafo lava. Iyo. Ia lato a ano manufasi. Iyo. E manongi ma sasala le leo o e pua ina mai ona la au malona vau matua le ne tunu o New Zealand fa mai e tafe ai le suasusu ma le meli a e sau e tau whale tonu o folinga e polisi a fo I re kau a matou uma enga wa tau lei loa o e lo nuu malo ainga po e mo I lea a e sau e sau pi e tau tala voi lele ma pi e fefeu ro pa uva tunu fa fonga la tunu e uma e wasi mufi fa solo atoa o nai fa manu yanga na le nei fo ia tunu e o a fo ila I tamai e pe o mai e tau pongi sa fo I lele va ayo lantu tino ele mi lava fo I ona matua I oe fa aule le ina ele tau le nei fo ia dunu o kai io ia ai a matalo fo I ona matua aule lei io ia ai me se fo I o lato folinga o fa mo yanga la nam benefit le nei tunu o fo lo fa ma fa talo fa tuai mai lau fanua o te ronei pe afa pe e kau fisidi po fea o ia le ofisa fa sala laulea a e sau fo I lele pi e tau pe fua waranga yeisi ko inga waka ko karkala ngoangi fa penga o le sui fuanga ne ese umatu ai ngā lanu tangata ona fo I o le tua ma eulo na poto ma fau mai la o pe ana fa pe tutusa uma lava o tātou lanu e tutusa uma o tātou lanu papai uma e pe ele ai se fia alu iluma ele se fia au ya wala nga o kau nga papa e me ore ai ese le e ma eule to mai o fo nga le tua e ele au papa e ele au ena e ele au uli e ele au makapinti factu fo ringa e I lantou e le mai at pe pula mai le pinti o lantou mata e fo I lantou wa I ko nga pinti ar fa pe ku ele pinti ar lunga e ma le pinti e sau ko ese uma lava e ele au e me uli tele io e pa au li fo ile e ele tama pi e tau chocolate o nei fainga uma oi nai tātou te iloa ai ma tau sirafia. E ma eu fofoanga ma mana lo tātou sisiri ese. E oi. O ie ke koe ngofo ma e ma kaua, ma e ma fofo. Suri. E sa oari. E oi. E ma eu ie fofoanga ale atua. Ese ia ku ese ro makako nganga. Tu ese tātou ngana ele ngatau lanu mangangana. Wai o mai whakasika manga. E oi. E iaila le au papae. E papae. Ai le whenga ngui.
Ioi. E ia ia li soli. Nei te wai whapea o ngā o tulou. Wa langa leka kui whao ngā upungi o parangi. Pei wa ia tātou slang. Fo ngale po upuno no. Wa ia lava tātou ngana tātou te whaamatala inai. Lea i tu ai ngā tangata. Mai i tu ai ngā tunu. Palangi. Ia o tangata uli. Ia o sainga. Wa tātou tā ngofi ia tātou. Vai tonu i ngana ma upu kako ke whao ngā ingai. Ai e iai la tangata e papa e siri atu lo la tau papa e nei lo papalangi e kau ke whai ngoanga papalangi. Ai e re whenga ngui. Ioi, ka mawhi la ia mai Switzerland, Finland. Atu no fo ia ngā ole eisa siamangi, Lucia, soli. E siri atu le papa o ka manga peo pae o pepai. O ka manga, e maru fuile ro pae ma. E ma eu la leanga le leo re tātou matai siri lang. O e foi la lea o whana wina i Samoa. Walanga i riska ngaka sori. E whangau Samoa, a ore loto matua le fia whamai. Pore ha ere mea ngō wola mai i Samoa. Na mo. E whapea e whangau winga mai ia i siamangi. Po ko lea. E te roi. O le whasino manga lea tuana la iona e soifua mai Samoa mo wola mai ai. Pau ke la longa anga whai ngei lo loko ai kūwhinga ngalo poto lea tua. Ma le vanga ku warau ki whanga. Ia. Pe te re sau foi. Fe pe anga whapea mai. Ai tātou te re i o mai le nei soifuanga e whai lo loto. E whai lo loko maro whai kalia. Kama fo ile le pete ala tu fisiri mai la wangiru man vanga le processing arka ko mai la rongi. Pe fa kai inga ana fai nei lau firinga sa loto. Ai longa ye se via sa Samoa. Iwe. Ai longa ye se via sa Samoa. O tangata u malava e fia o mai Samoa. Ia o i tangata te tauona o mai Samoa. Le ai ma se to e fia sa Samoa. Iwe. Ona foi la ono e pe mo musu e o mai Samoa no le tanto mativa ma le tango rima. Le la manga le fia fa talo fa to ya to uma lunga tato por kalame. Ia o mafuta mai le nei vanga o le afiafi. Ia se uma mo wa sama update o le mo ma fso ta inga le fionga minister leo. Ia ngo le wa mata tato por kalame le nei mo le afiafi. Ia se tato alu le malo longa ona to e mo le tato fso ta inga. Ia ai fa tele lava. Ia i le tātou atunu ia i la tau e fia shea le tātou porkalame i le aso ma le aso. Ia mamori wha malo ma le ngang whaafteitele ia i ante o tau woma pa anga mamai. A le tātou Blue TV a basel porkalame o tau te iai. Ia e la tau te shea ina le nei a porkalame i a fiafi o aso teitasi. Whatalo whātou le toatele o tau ma lava lea e lunga o le tātou porkalame. Feo i o le tala le lei. Kasi ngai kangaka. Fifi pe anga whaingi. E whapea mai ia le wangeru runga. O fea e te fia whai fea wai. Anga inga. Anga whapea o le tātou au wala mai nei soifuanga e ise whai koko a pese pānge ka voi kau ke o mai e. Ai longa i ise se fia sau Samoa. Nono winga e whesili atua le atua ma le au angeru. Ia, o fea te fia malangai lau sunga whawhea ngai. O fea le akungu e ke fia landai, te fia taunu ue. Lono winga kasia Amerika. Alu atu lea whai au Amerika. Alu atu lea whai au Australia. E se a fo i kau o mai New Zealand. Au au te la longa. E firi o mai kako lea tunu ue te lela tutupi. Ai, o lea tuana te sila fia mei lo loto ma lo loto. O lea la fo i la lea. Na whana wina, malia ia lo finga ngalo a whaia ua whangau mai foi, o e whangau mai savai. So ni. E ilis ka ngakasa o le makuare fia, o le pepa whanau o savai. O le pepa whanau sa taua i savai. Ai a sau wha makala rang huunga ola, yo mai, e o ui o le vai moso. O le a ere mea inga kou mo musu e ka ukingo. Iyo e. Ai ata veve la ka mo lo se to meniko la fionga mangu ki ele mai ta io ti na fa na u tu futa foi ai sa wa fa mo ia na fa na u tu fusi io va ta lo fala mo fo fa tu ia ile to tele o to u malava ilungo de tanto proclame ile nei vaenga ole
afiafi la tato ele umar ka whakarufa iyo e ya ringa ko ka ko malolonga le tato foi mai se tau fai tu ala utama ia suta inga le Samoa foi me lo tato malolonga to fa wo lo tato proclame malenga fa lo tato malolonga. Tassie Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassie Pacifica Cafe or get a new look at Tassie Barbers and Salon. Tassie Market, your affordable local. Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Fia le Pacific se whaelo atu lada whabitoa kirisi masi male tausang fo mo ainga umo Samoa. E lima se fulu whaelonga tupe ta i lua se lauta lau saunia mo ana paanga. Lua se fulima whaelonga mo ainga i Samoa, lua se fulima whaelonga i New Zealand. E se ina whaelonga se fulu i aso to na i teitasi. Download le Pacific Easy mobile app i lau telefoni lafua iau seleni. E lima ta lale fi ole nei whabitoa. Whaonga le direct transfer bea whai wa yei lau Pacific Easy membership card. Ai nga whabitoa. A whai te malanga siasi Samoa mo miesta male mautotongi. Awane ngalo le tātou whainga paanga mane Moana Rentals. Mo nisi whamtalanga, wala au le telefoni o Baruselau o Tasi ono po Aukilani i le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Manu ia tele lava le Krisi masi mane tausang fōi ainga umo Samoa, mai le pulenga mana whainga ruenga a le Pacific Easy Money Transfer.
Lo sumiru te teneli July fa ya tatou malolonga na tatou antu ai ya ai se tau wa tali atula o wala au mai Samoa e mo foi fiska ko ori ile nei vanga ole afiafi ai to fa talo fa to to telo tatou ngol tatou programe me se foi yo ila tatou ole e fia e fai mapaanga ale tatou Blue TV me se programe to te ya a ka ko kala ngoa ila ngi vaenga ia wa mal tole o tatou season fo yo fai nga me alofa ma tulanga fa pena ai ko fa fo ia la kala wa ta sile vaenga e tele no na mafia e tele so fuanga nei o ka ko e pe e tau musu e tau na fa na upe na ola ai nu itua ai sa we manga e ka ura ngo fuanga san ele a fa inga lo ka ura menga e ola e ma ngo fua o ngai ia ma tele fo ilo so fuanga ia na e ola e Aole sikanga ka, so le whangau au uli sisi fo sa vai ya matou sa vai. Ole fia kama ma le fia King Town area. Esa ole ro makua mako i oi ole wo o lua o inga ko nga ma wailo ko o ka unga pia. Tulo. Atalo fatu I paanga sunga DJ Vino iyo e poto faru antu anungon programa to telo tato kasi la le kanga kai I kangwa ka u ngar me nga sa wai na ta usa o ar kamalo o au o le sale I mo iyo ale to atele iyo iso kako wanga le foi la wata to wo ko inga season wai kasi la le vaenga so le ese ekia o e ngofo me kai mingei ainga maua so to orua onga orengu o e ngofo me kai mi ngai ainga maua so to orua ono wata u sele nu wala nga ka fa pe nga so ni e fesilia ko nga fe ka wi sisi nga fu nga fesilia tu war kengi nga fesilia war kengi se feras ko Mamai o ile funga lei mo ya ai awala o le fesilia ko fosi kengi o le fesilia ko o le sava yo le ka usu ese mengo wa ma fo ngangi o ma fo ngangi o ka mai ka a fai o sai pipi o ile wala kala ko sai pipi a fai o sa maka a fai o sa maka ai o ko e mau ko fo ise fanga fau longo winga e o mai so mai le usoi e o ia pia what finger nga maka lo lenga su e voi de man hi esa ora ngangwa esa o inga ki nga ngai do mai some village ara ngangwa si o ko so nga ele kama foi ngare pi e musu e ka uri sa ongo amakanga up ele mai what's your village or where's your village mai hi some village Ora ko inga si kai dilanga e fesilia ko rore keinge e mosu ke le ka o sa mai sak paikia e mosu e ka o sa mai I vai sala ala wa kango ka o mai ya o ile a foi vai koroa ya yo vai moso vai la mankuara ka o kurau vai moso kurau alam ke kanga o ya ka unga yo usa unga foa ongan e ka o kurau vai moso ole ma fau le wo ye ki asa o au ole lumanga ia o pia ele ko ia se me ka o se koru I ku la mo e pasia asa e haru isa va ia ona te eki nga va ai ku ngar kengi e kaure kauange ai eki nga va ai ku pi kaure kauange ai I fo linga le wo ka ai ona ole nu e tu taulanga ona tonu ai le non manatu wa ye race walo no kwa le nga mava vo mai wa ye race la fanga ngir kaura inga umalo wa e fe lolo la pe afa I poipo ole mea la le ole ava vanga ia wata to wo ye nga na tu sa ole mea la le ole ava vanga ole so la so sola ku ngeila o aku luapo o so wa luapo karunga momoe le fale le le I funga dei mar fa no nga ku ngor kenkiki ile okay le antira okay mai tale
vai fai ai ro su ka o sa vai o I sa vai ma meska ko me ma sorry sorry ke fa ko re ula ia fa ro ngo ngor kenki ki wa man ko ai ke dinga va ko va fa la fi de poku fa la fi de le poku re ma fa ro ngo ko ngor o ke anti okay avo ya sale take Afaruga. Ai no le weekend ke arwa isa vai da faka mer ko inga man lo mo. Oh anu ma ave la wole. Oh isa vai. Para ngono ko man la kiki de nga. Ore ka o sa vai. Ke ia sau ya la wala au ya. Sau. E o ya isa vai. Ara wala ku ara wo ere de o kere ara wo musu. Ara wo musu. Moi. E ka ke o ke ia nge mo fa anko manti a o nga ma ko mo ma le ka ke fio se anko nga isa vai ai se o ke ka ke o isa vai se anko ai ka o me o fia se anko ma ia le o nga ia fu se anko nga la fai tele nga le ile o si Allah olai wow ngai la isa vai wala tu na mala ia ele ai ore ngai ole sa kaua uli lava ele ai ole nga sa we ole foi ngala ku ia pia e kausu e senga ruenga onga ngofo la wo kuri ngai o e fai mengi la wo kuri o e fai fafie la wo kuri o e fai fafie le kinkiki la le au so vale le le kinkiki le wa la fa pe la wo ka ule la ko ai ngai oi isale aula la wo vidi danga vidi mai pia ka ula ko ai ngai isale aula mai man ia fa malia ia le loko ted o aso fia so ngai ai vai oi o le wamang fo mara boyfriend I vai I funga lei io e fai la ko fare insingi ore fai ke le fongi ma kiro ko fare insingi la next door mai ia e fai la ko fare insingi o le ala o ngai sa vai ele o no mai ai ngai sale aula la wa ngai yaf la wa ngai yaf le weekend ale la wa le ilo mai la e halu soro lang kamale ale nga pelo e fai popo la e fai popo fia wa mawar kengi o ka ko wi o kamai ya mi yai mi sidi wa mawar ka la ka popo soro mai au ka ore ngofo sikingi wa ma ko fa mai peor ka ka fa va ya so ang pung o mantua io ki va fu ore ngofo va ia kunga nga o kai nga o me anang kamane o tonu lo ma fa esa oi lo pa no mo o tonu lo ma fa o le mata fanga lava o se pau lava e vanoa ona o walo o anga ia o aso fia ia mea ngai ke fa manga ku ya uko iyo o mea ia o te fa manatu ia te o do awa e fa aka la fonga o le ke aka e mai o e kongu ana nga e wi mai wala ne o le mea la e ender ka ko story ali pepeli o le mea la e ender story wa fia ko e fo ir kinkiki ai fainga ka wa ma fainga ka wa lu mare avenga kusa wa ko fia fo a ole me wo kup wa le aru 5 wa tapor mere na anu mai awoi esa o ia me o fa kamiki we ya ona yantana e to fa manantu wa ile tanto usavalinga o ele te musu e tautino o e mai savai a fai o skinki kisia ki le pe fanga ore ni le la wa fast forward ngeila wa fast forward la leka
wa se fulu kausanga muri ane 10 years later. E viso se movie ai ele meanga 10 years later. La wa koe faingi ka unga mamisa ma ai koe saua i runga mane me. O anga ngai pepe roa we. Ala wa sa fa ka maro. Wa ko se fulu fanga. Ala wa sa fa ka maro mai. Waianga. Eleanga I mamea ya o ese asiat. E mau o matoi matato. O folo fatu ya te o to umala venu ngor proklame. Fele te mafuta mai o ke ngau ai faisinga akamo we. Ai e tele itau ai maama. Ai e tele itau ai maama ti matele mai au tala ma e roto ita. O te naua. Ai ke roa la fa uma ko ile ka koro langa ro ila umaro le we lisi au fa tan nonga masani. E feo lolo la le melea. O le maua engor savat. Or ku ai ngā mea la lea. Or ku ai ngā mea la lea. O le uma e ngō soukei. O le mea la lea o le uma e ngō soukei. E piki whakanga le angu. Oh my good boy. Ia, lavar ngā aka. Kalangai whasoro tato proklame. E tele ne tato update ne vanga o le. Viavi. Tato malolonga lea. Foi mai. Whawhei loai. Lau ka makongu ale ngō whai a koe ia o e renga kupua le mea. A mero ai la fionga ya la faitele mai au si e. Irunga le tatou proklame. Ia ma fa wo toi mai tatou update. Ma nga ya ka ko update nga mo mai samo. Pe mai tatou proklame tatou malolonga. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Seoriana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with the trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Seoriana by Till. Every gift has its own story. O fia whaatauso whale mo le ulu wa i taimi. O iesau Kiwi Saver, ma e sila friaina o na i tū lelei. Ai fia maua se whautuanga lelei mo mata upu tau teo ngā tupe, insurance, po o Kiwi Saver foi. Whaafe e so o tai, e au nanga ale Afi Advisors mo se whaatalatala noanga. Meli mai i le Facebook Messenger, ale Blue TV, lo suwafa, ma le telefoni mo se whaatalatala noanga, ma anga vaai lo suwafa i se sei mo se telefoni fau o le ituainga o le iPhone. Text i le numera o lualua, ono i vatasi, 5 tasi o fitu.
and be in the draw to win the latest iPhone this Christmas. Te mara wanti le ua tolu sfu mara ora miru tau te nei le tu la e fa ele tau tua fa wa wala Blue TV pe se proclame tau te yai. Male malo fai vol tanjo tu ne vanga o le fia o tato yai fo i nei tato tala moi e tala mali o kala moi o ngi fo ia fia. O mama futai fo i male fionga ya la fai teli. Sui o le tanto Oceania Career Academy i nei ni usila mai le fono. Ia o le tama whanau i oe. Ia le tonu mai pea io le tapa au le ana taua ia misi fora matua ai ngo Samuel le oi ma manu le ana taua me ia ma ko nge yafu io tama fa usa kaka ko una le ala kamala i fa pen ka se ano ngu ala fa tele io fa taro fa toi ai ma tele yo tu le fa tele no ngala u fiona fa tele fa fe lo fa malu lo tua o pa ula va te o lo fa ngam fa manu yanga mo o to ye fa lo ngai no to wa se fo mas fa na ni temi ya mo moli etua fa mo yanga wa so fo mas fa na po le lavar ku ai nga fa nga le fa mo ngui o ile so le ala va tele kasi lua toru fa e wa tu ai tau se lau pe ova ku fo i marcela fa mo ya tu programa tu te ya mo oi elam fa mo yanga moli mai St. Louis America o le fita mo wa nei lava o le wa on le programa mo le tuelo fa ngam fa mo yanga ile atonga fitu su tu sanga o le to fa ma tu o fa fa sa tu wa vaoliko nga foanga mata ilinga ya i sa tu ma le ova ia fa pe foi malo lo le o lo fa nga ye mo moli mai pe yol tamai tai tau pusa langa lenga pass through my messenger ya te o le message mai tanga tale sa ma to fe lo ai ile mali wo so anko fo ile Archbishop Matailinga i nei le la sa ma to fe lo ai ma tanga tale na sentinga mai nga ya lo fa nga ya but I have good feelings wa ile wa melika sa u e ma si tau pusa sa ma to fe lo ai o te tau i te lavore na le fa mai taro fa siata ia o le e mata atu ai fia momoli atu ia lo fa anga mole atonga fitu tu sanga o le tofa ia po anko vaoliko fata nga fuanga mata ilinga from Satawa Savai who is celebrating his 70th birthday today. May the Lord continue to bless him with good health as he continues to serve his church community, village community and his family. With much love and prayers from your family, especially the Pele family and the U.S. From the Pele family. And the U.S., Korea, and Pango American Samoa. Yeah. Lo whaangalana. Yeah. Whaamunianga mai i le Pele family. Yeah. I lau tō wha. I le matua le wharwhao sa taua vauliko. Ngā fuanga. Po whata ngā fuanga. O mole tōi whaamunianga. Yeah. O le proklame le tau te iai. Manuia tele le atuanga lo fitu sum tausanga i le aso. Ia manisi la vai to tele o atua to wasa soifua le nei aso. Ma kaula fia o kale di la ufionga la vai tele. O kele o lo ke ma lo si la io. Ai sia vo ile kale ngi kai mi male. Mai lo fatalo fatu la ufionga dunga fatano. Ma lo sai fo la ufionga siat kai fo mole. Mula ngo fo tu mai ma fo mo ma tau le OCA polisiana ho Korea o mo sta to felo ingai ka tonu volu nei a fiol ka felo inga muli fo ne ne tau sang o lo to ai fa ma lo fo la mo pe ia tangia mai ke ka waru se me e te tau malanga se me la ufionga la fete ele ai o tale ai tu la ufionga siat nei o ma ko kisimasi aso malolo ia enga luava ia so e malolo i matu ngalwen o i talo fa ia ona i fa fianga fa le ainga ia maftanga male ainga mal fa nau yo kapenana fo ngon kisimasi o ai tona nei wa tu i lava lau ata ma so e tofu mai la fa so le na fai o ta u haina e tatu wa ai no o mai sala fai me vo ngalo ka kai e ka se o vai kwa e ta lava ma so e te to fa sa ora u fa so e mongi lau fa soa lau fionga sia wai o so mato ai nga mai i lau Silver family i Faleula ia o ia moni lava le sa mato wa tu la fa fonga mai o tatu atu nu o ia fa na mato i tau fusi ala sa tau sa al lo to lua o fa nga ka fusi
Almako ainga o e savai. Nge ia. Nge iafu. Masih fanga. Mai la lima, mai la se kila la kama. Iyo. Ia. Mana malama fa la tinga iyo. Yang fa ape mai fo lo ko ngosoli. E sa mau me savai fu ngale inge ipol fa kula nga ka o yo la ko ole mokulo kele salafa. Ere na la letina fa pe take me to the island. Take me, take me to the motu of Savat. Iwe, nga fa kingo lava va nga avia so mako ai so fa nga i nge yafu ya ma i si fa nga so i le ai ngoro so grandmother. Ela sa ko ente kem ta langa luke mga ko e padi vali me le tanga. Ela si te mi na lua i o ai ya le tausala i ke mi nga lo maftanga ya po le a show fa tu fo. La sanga observation fo le mai tau de te mi momo. Longa ya mai fa longa i afianga. Ia. Ai le si le ma tino le i fo ringa ma tono afianga. Na vai ai. Mai ko kusa le maka ngo fio anga ke sa wai. Ma lau au le lei. Ma mai ora ka mongi fo ala mai sa ora kinga ia. Ai pa mai wo tau mau fo ide de. Ai kwa ko le mala mi asia. Pa lingi le ia. La ngo ka mai ki o le ala kaua. Ai wa va ai le fare tu le pa o ngonge ngi ia fukai. Ya, uyo lea. A fera ya tu la fionga ya me se fo fu fuanga de tato wa onga monira. Ya o te lo toi Paulo sta fero inga mo nei tausanga. Ya ona toi a mata foi la ia le mo te usa fo tu la ngale. Ya ai e mata wa tu le fa si fo nei tausanga tu la ngao fu fuanga ya se isa no ia. O ani fu fuanga u fa ta auto mai fa inga nei tausanga ya me se fo le restaura mo le toi e mai le tausanga fo lo u fionga i le tato OCA. Aftai lau fionga siat. Ole aso buli le ole matua onga wa tu ua ia alfa nau mai la tau fo i ta mafainga ma la tau fo i ngalo lue ma lo se wa fo la tau trade o lo fatino nei tono le onga le OCA. O ma tau officer ia fto atapunia le vai aso fo i le stofi. Ia mo le lua vai aso e malolo ai mato ofisa after atoe el mato ofisa e malea onga i le aso iva o Januari pe a polofo di audia. O new intakes po ngai alma fa nau manisi fo tamali i matina fo tato atno. Wo mana le stala i after atoe el ato la iva o Februari. O lo tala pe ale mato enrollment is coming out. A faila e maua so vano le vai so fo ma la so ngafu ma la so lulu ia e tala lava le lava no te afio mai ai tato feilua ia ma le stala ai ale ai ia tato feilua i la so iva o yang wadi a fai fo e te vili mai la telefoni le lua o lua fitu tol fa ta si fitu ono fa ia te fa malulu atu nei ule ma fai la tali atu ai faingo fia lava nga text mai lau swafa atoa malo nu mela ia na tamba fai ala ia se taimi pana noa e ui lava o taimi o holidays ala fai lava ia la tamba fai nga e tali fai tau tuai ia ma text au foi a ole vai aso le masin fou ia tato fe lua i lava i ole OCA fa mtatala ina vaenga i ole kos i fa ka mutsa male vali male plaster i fa pe foi le health and well-being. Mana ia tele, le wata ua le vaenga le o le kamuta o le vali ia male plasta. Kama voi le palasa inga tono o fale wai pio fa samoanga nga le ngana o faiso. O le sia ofisili wa te lobo tele nisi vaenga o te fisili ngia ai o te fia fisili a tu fisili nei lau fionga la fai tele. E tatau ona iai so to mai ingei ko inga ngā luenga ina ia mawhai ai ona e alantu te restaura ma o ina pe e le ai se mea e mo mia i fuana ngā ko mai pau le mea o lo loto ina ia nau e te o ina le whakamuta ma le vali ma me whapenei ona e alantu le ai te restaura. E le ti tilo mātou i se background o lau māmalama pe le ai foi. Pa wale nganga ia mātou o le se lau pasenge o lau
au wai le au ngai le aso ma le aso. Wa mau ma vaenga ia. Ia e whalau I tele whalo mamlama I le whakamuta ma traits SS ia. E le mana o e le titira la mātou le experience po le background. E ta tala lava le whai totoa mo malu na tātua tunu. So seisi lava. Pe te lei uarisa mala mai lau soifuanga. Nei o OCA lava na te so swani le whaatinonga o le fo I tools ma mea uma lava la whaatino le trade o le whakamuta. Ia se tupe mo miona e tongina ia I le taimi o whaila wa onga pe e te onga sa o loto e unoma se seleni ai ono maua sina alauni to e whamanini noa vai sua le langa o kako ia a mawhauwhaufu a lu umalole o langa a ko whapela to e onga ia wari lopo ia ko ngele rent ma mosin kupi ai lea le manino au fala e maua se fiso soninga whapena a o tau mawhaia e o tau wina I le au whakamuta ai mau fosinga alongi mo nei tangata o tupulanga le nei polis full fit was full value e ma faina apalai ia tamaiti le allowance. A o le kosi a mato e fai fua. E o le funded mai le government le malo fa pe fo le fono trust. Ai mai se fo le so soni mai ulunga mai o le Pacific Futures Limited. Wana nai lava nai tamam nai matina ma tuia lawa lai maua lava le benefit. E le afa aina la I le vaenga le kosu wa le to tongi fua. ia E le afa aina la pa fe o lai benefit. A fai fo to matiti o lai se full fitu na ilunga e ma faina a palai le allowance. Pe amana o to matiti. Pe amana o to matiti. A o le fatinona yo o nanga ma to I trades here. Na e se tongi lava e fulile fatinona o vaenga ia. Ma e aloa la ia certificate po levels ia o tawina. Wa mai e mawhaina e toi whaamanantu ma toi saunoa e mawhai ono fisosoani le tātou a onga le OCA ina ia sueina la sau ngā luenga e tua I ailau wa o oina matulanga whapenei. E le fisosoani le OCA I le level 3 pe a mai e sa ile mātou ia apprenticeship e whaua waila to level 4. Ese foi la company my apprenticeship ia pe fia tausanga, pe lua, pe tolu tausanga le apprenticeship. A fai foi la o mana o le students e whaua le level 4 le tausanga fo. Ia se meo le valu masina e o inai le level 4. Pasi mai la le tamatiti I le level 4 lea, ia wa qualify lola ia as a carpenter. E whai ngō fia fo la na alo tamatiti lea, alo ro approach ia company. Ma loa I le level 4, level qualified. Ai maul mato so swani vaenga lea le level 3 pa amana o mia le tamatiti lea se apprenticeship. Ma lo whaafitai tele ia, sau noa ngā whai uti lo le ua manino ni sio vaenga, me se vole tā vanoa, ma momoli ei mo whamuni anga Krisi masi wa uti lo. O le sika whilo inga o kausanga fau, wa songia ia numero wa te atua le songia, ia o le vanoa nei lau fionga. Whaafitai lava lau fionga siata, ia e mumuan mori atu whaafitai lau fionga, a mai se fo le pūlenga o le tautai ae, ma le Blue Wave TV, mo le avanoa sa soutou whaavanoa ina fo I mātou uma le OCA ma le mai se fo le Fono Trust. Whaafitai mo lo taimi whaavanoa. Whaafitai soan mai fo I a wā fo le mātou awananga e momoli atu whaamamlama atu vaenga o le mātou tautua le mamalu ma le pai o le so tātou atunu o Samoa. Ia Samoa e so mātou atunu ia momoli atu lava le anganga whaafitai ia toto uma le langlang sua mai nisi fo o tamali I ma whailaunga sa mato whailuai. E langlang sua mai fo le aunanga le OCA. Whaafitai la o tau langlang sua mai. Ia momoli atu whaamanianga o Kismasi. Ai mai se fo tapo inga tina matawa matua fo I mota malawa. Lo o tau tapo ia la mato ngaruenga. Ai mai se fo le aunanga nei o le Blue TV po le tau tai iai. Whaafitai la o tau talo momoli le aso ma le aso. Mai se alum whanau, a mai se o tato ainga, ai mai se fo lo langi atoa. La whangia le tua la ufionga siata,
mau se Christmas fia saunga le mufi le mu lau fiong Tai lava. ai mai se fo pulenga o le tato blue wave TV ia o sa tala tuna sa moe a fai wasasi se tala Awaya. o le tau tamali da tau fa afonga ia fa mangalo mo auna e la titi lava a o tama fai lava se le leimas manuia a wale tau tuaina o alma fa nau so tato tunu ia fa manuia nei tai mo da fia frita pa kalamea siat Malo papchai lo fiola fai tele. Ia o e foi ore. Tama whanau po lupe whaalele le tafa le ala taua. Le ngai uso a se tu pa itea mane iafu. O sak pa ikea ia kas. E oi. Ai momoli wha malo ilo sa ili malo e me so lau tautua. E fai foi oi masui o tato umo Samoa. Ia ile na foi pitola au e te tautua ai. Malo lava fai o le faiva. O matu wha manuianga foi sanga iane ai o le tai. Whaafitai o lo iaini tama whanau a Samoa i nei ngā ruenga le lei. Ia e le tau pole fo iai tato. Ia i tūlanga fo i le leo ia o tauina. Ai me se ale tūlanga le ngana ma tūlanga whapena o le iai la whaitele. E fisosoani a oipe whape tau whaale tonu pe le fo i le ingilisi o tūlanga masani. Ai iai whamunianga le tua. Ia uli masau fo ia loa tu i aso fia fai mali. Ioi. E mi se fo ila le fia le tina le ainga le ua maua tulo vano mo nei rua vai aso fia. Maso maloro. Tato firo i fo il tau sanga fo. I le lofa mlanga leo le tua. Ai mo le teimi. Ta fa to fa. Na to malolo pupu fo mai. Ka ko halu ka ko news update. Mana ia nei tato update nga telia. Se yo tango ta watu. Le ngani me se tasio tama ta ipotina. E tu sa yo siona to lua le sa unga ruenga fa vai time ki amisia pe mai tato fa salon fa business. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Taimara watile o toi ono minuto ntalo le tu la lima le tau tua fa wa la Blue TV ma short programme o le tau ta ya ele nei vaenga o le fiafi ai o tele i alua tu inisi o le vaenga le me so le ngangi mesitinale e fia moli atu fa mai senga ile tu ai o le malopo le sui ai fo o le fono ia ele sunga ile li bailate o se bailate Samoa ia sa umini tausanga o tautua i le Polensia a Samoa. Ia, mawhai malanga tuai ma tautua o io se pailante i le company va lele fe malanga i le tunu o Papua New Guinea po le Air New Guinea. Ia, ai pangale mo moi mamanu le fati e sau mala e jai. Ia, i le maliu fa fose i ai o le sunga le li pailante po le tofa ia ai ilo Fred Puni. Ia, i se fa alavelave tau ta vale. Ia, tupu fa fose i le atunu o Solomona i le aio Onihara i nai Solomona. Mawala so te inga tua nei le so upo le ainga le tofa i antele ai por te lenga le moenga tele ai Edward Puni. Ia, le sa mai ia yata ia ma mai fatanga ngai fa ngai natu. O le uto ai tau nu i Samoa ia le tino maliu o le sunga le li pailate po le tofa ia ai loilo Francis e Mosi Fred Puni.
le fai lau o tau silsila antu le pepa o whamatalanga le ilunga i toi sauninga fo i mal fale lau singa le aso atai au aso suma le lima o te sema lua whiru suma le tolu ia panga nei tala whainga tā o na talia o se o tonga mai le mātala noanga o le fo ilunga i upenga o tawhailangi ma share solo ilunga inisio ala ata ma whare whaasara lau manus pepa ia ai o la ulava information sa of so ta iantu nei le fia file so upole ai ngai Samoa ia ma faso ma ile to fa ia tele ai ioe o se tala fa fo se ia fa vau fo i ele i ma fo wina le ainga o se tala o to fa be mai sa fai malanga tu le sunga i le pailante poli to fa ia ai loilo i Solomona mai Papua New Guinea mana tu ole no fo i lava ia ma fai ngaruenga yo veo se pailante le New Guinea ai sa fai se la tu nga tala masio na uso e fo mai ile au ta alo Cook Island le sa malanga tu i Solomona i ta longa fo i na mai antu ne le Pacific ia ma fa pe fai se la catch up fai se umi fo i tau sanga ile i toi fei loa ma futa ia le ala le na laiona malanga tu ai le sunga le pailante por to fa ia ai loilo ia ale lai tupu ai loa le whaalvelave le atangia mai whaametalanga mai Solomona. Ia ma Papua New Guinea whapea mai. Ia ai ona nāwhe whaatausana tau mawhitanga. Io, i se whale ainga i tawhatafa la vole awala. I nā i Onihara. Ia ai ma whate ia na te leiloa. Ia se taavale fo i o loo whawhoina e se ali i o lewa loka ina ma tau fia e leo lua se furu tu sanga. Lea ua so esu eina i masalo mia i le maliwai. Ia, or kama fo i lele leo ba te ia wala vea fuafuanga i le i whaimisa. Talu e lava mo le meo le tamaititi so o le alu, ia le fo i tau mo mai inisi o whamatalanga wha pe wha sua ava. Ia le ave ta avale. Tu sa o le alu aku wale ka avale le ngei ki whaku pi le le antu so ale tu lou. Ma afia i fua ia le songa le li pailate pol to whaia airo ilo. Ia o laena tu e whaatausi na tau mawhitanga fo i lea fiafi matulanga. Ia, wha mai se pa i o ainga. Ia, mai se fo i ia le langia o malai fono ma le maunta i olo maile. Ia le motele sa la whai le fio anga pua wa fo i le pa i o le ainga sahantu wala. Ia, mai se fo i le ala tai. Ia, o le pule ia se li mali e toa ma le mamalu ia sahane muli anga. Ia, ua, wha ia fo i le poutu toa. A wala lanto lupe wha lele. Ia le tofa ia ai loilo. Ia o le langia foi lea male. Pongi sa foi o le fioanga. Ma le mauta o le malai fono i ni wapai. Ia ea fio ai le fale whao so li marangafa. Ia fio foi fia me ma le tamaitai. Ia le fio le mapu tu ia ana malo ta ma le langi. Ia ala le tai foi le. Tala o le fale. Ia me se foi upu ia te oile urumuenga. Ia talofa foi tala vou foi le soifua o le foi au na ia ua ui moto ona o le fata malala foi o nisi o tangata ia so ona fai le fainga o langa matulanga fa pe fa mai se la le nga o le tua ia momole toi ma ufa mai se nga ile ainga tau lantu ia i se uso foi por to fa ia le rumoenga tele ai Edward Puni ma pa yo ainga mai se foi sunga fo mai ia ai Dr. Ailoilo Elise Puni ma le Maketi Samoa ia ma le tatou foi fenga le inga le lei ile tautu ai na le atunu i nei au te ronei ia mai se foi o to fai vai Samoa ia o fa mai se ngana tu na tu ngol tatou programe o le tauta ia ele le vainga o le afiafi ka kere aku foi lai tatou wa ia o te na so tai mai se tasi o mafine i Samoa. Ge leva kua rei ngoa ma messenger me vangare kua. Ia ma whapea mai e siata. E ma whai ana e mai sau fautuanga i runga o porkalame. Au whaku ole ale fautuanga. E wha mai. Ia o roko o rua ngā laku e kau ap. I ngā ruenga whawai teimi. Ia e la ua rua kua. Mare ko ise mako fsoka inga ia la ua umawar tala. Ia o la ua no nofo mariteinei oi e lata ile pitonu la ule ka wau ki ka ua piko ngu ka fo ile oi fo kalinga ia ua failala solo talinga o tantou te mire ne ai fa mai ia or kinkiki ai sa unga la or sa mo fo
Ia, o whai tu kālo whai. Ia, le au tau mawhai a watu se whautuanga o le tua lano aia. Ia ai, o le fofo. Ia e matua whainga tā o na fofo. Le tu ai ngā. Ai se fofo i kua kua ngimea. O lau tala no whai atu si mawhinesia. A whai e te le mautonu ma e le taritonu ina. Aua le au maiha. Aua le au maiha. O lau whau kuangaranga. Ioi. O e le te whaafonga mai Samoa. Kama markengi. Ungari. Kaki ai ari mor kama 5 markengi. 5 leo mai ngarunga whaavaitaimi. O lua ungari. A whaalongo aku o e le tina, po le tama, po le tamaitai, po le tama. E te le talitonuina, e te tau maa salomia, e iai maa salonga, i le saule ala asau eila u kamaranga. Aua le au maia. Ioi. No fiso tai atu le matanga ruenga le MCO. Po le a le whainga o la tau wai inga le wa iai le tau tonga mai ngau le mai. Ma wano se mātou fiso tai inga mana inisio so upu whape mai. Asiata, o le matua strict al tūlanga le wa iai. A le ioe le to alua e avaku fo kaimi fo ile faile briefing le faitai le official MCO e vala e invite mai ai malo to alua e watu e fa fonga le ya fo i malo to alua ile briefing le fai mo oi ma mea e ke sauingei ma e usika ia ma mea e toe avatu ai ma oi Samoa ma tulanga uma fa pena e nala na fai atu la utala lea leanga o le uma enga mamatua o tō tātu lo wailunga o le social media. Ma whaata asina mai ai o tō tamali anga. Ma ave whaata tā mai ai tamali anga o le tō tele. Ona o le lei ona fuafua le lei o fuafuanga nei. Ia wa e mawhai ona o fautu atu whapea o e lea e ke sau e whailo tō o rua i Samoa ai e sau ngaruenga whawai keimi. So ia ke ora leanga. Ia. Ele alola uia fautuanga e watu saoa o e lea e te sauinga ruenga whawaitaimi. Wālong o pokalamengi, o ko kele i o nei tamama teine tama whanau o tātou o tunu o lai mai mua mai e olo inga ruenga whawaitaimi. E lea a fia fua la le maa ave le fua, e le sa tia fua o e lea e ke wha maungi. A wha pefo o ngai whai sau kenge fo i le lau alunga. Wananga yeilisi e yeilisi ko inga si kairi fia kama anga fa mai o sponsor. Wa sponsor. Wananga yeilisi ko inga si kairi inga fa mai e si mo kama i ponta ia e. Nga e sa we faingi au ponta. Nga e sa we faingi au ponta mangi au penta mangamia. Wa yeilisi e fa penga mana tofa de opa Samoa. O mea ulai avea ma mea moi. A va pe voila le ke fa fonga mai a o lau o ele ke fai ponta ma e kau mau le olanga we pi kau fa se e ngai nei tinga fo ngai wale ni tai to lua ala no foto tas i ngai wala nga pe solo musar ko inga skaidinga a fa pe o ele ke fai ka aloranga tu awa a lofa le lei ma e mafau fau si o to ai mesela ona i fa fine lai no fo mai tu lo ona i tina lai no fo mai o to ainga alenga e sau ke sa ili manguia fa mole ngongo le yo vai io no al fo kwanga risko inga mai no au vai ma fu ise awangi ma se e ma se e ro vai se o malo ma me fai lock your heart ke roi o le o to fa manan to ile ma to le moto nga ma to te mi moto i moto tala Iyo, kai minga mako wo ye mo te tala ye. Ya o kai fo ile iyo. Ile tala le mo kai ile ile e kale si eskerisha o pa yo se ngatai. Mako wo la mo. Tasi le anava ma au mai lock your heart. Ola le wingo le namia, lokalo faku. Ola fo kuanga e vaku mo o ku uma le o mai ngaru vai kaimi. Lock your heart pe afa pe ke sau. Ola e yaile si half of your heart is amo. Ioi. Ele lo kanga fuare faku o ele le sau 5. Ya, bo sau o mo se laki, fiki le laki. O sokako. A o ele sau ola fa tali mari to lo mari fa na to teli. Lock your heart. La le wingo le na mea tapuni le fatu ku urki sa mo. Ai sau mar spek.
Awana I whaiana mele le. Ioi. E tau salai nai o e lumo le tua. E tau vale ai o e lumo le tau aina salai ma le tau nuu. Whai e mawhai ngā salai Samoa. Taruro le manga whangafa maro le whautauta. E sau whailo ko olua simpolia. Ka maungi. Ioi. Ka mauni ono sai. E kau whio lolo la le vahenga le pe o mai ongo masinga mo koyo. A ngai kamala le o mai kai koru kau sanga wala ngai ia ngaru nga whawai taimi fo i whare whasi manu. E toru tau sanga. Ia o tau fo ila leo te tu ua a lalo tuai. A ua o re kai mi e whaatanga mai er kampangi ona e toi fo i Samoa fo i le wai kai mi ngar koru kau sanga. Ai pe ia up to 9 months e te whaingarue ngai ona whaile ona mai peru eva yaso e ke alua i asiro ainga. Awengi e sau fu e whaonga le rua yaso ngai ke ka whao so roa i isi a inga New Zealand. Ora kuara lo nga. O awe vatu sa awar kuara lo. Awengi e whaian meanga ore kaimi le ke sau e ke ka whao solo. Ore kaimi piko I lala oa yana nga ore pipi ia kua sa kangi. Ioi. Ora kaimi sumali e nga whao so songa. A ua o le taimi au mai er company e wa atoa lo taimi mua lea o ele sau koru sanga wa tatauna e foi I Samoa pe ke aru asiro to roma seu fanau alu I Samoa alu e ho o ki ngam kamiki ai wale uma enga ala fa marier ki nga fa mai la foku ko kupele ale so waru ke vai ile wedding kongi ale so waru ke vai fiema io mo le hai alu alu Ioi, se e o le Samoa. Va ai le tina po ta mama ta mai. Iona e toi sau fo ila ia lea. Ia ai tau tuanga ma oto. Ia wala ngai uma e ngai lea se me on mela nga le wa ka ko va ia ku ngai mo TikTok fo ngai le ngare me ia va penge o le uru mai. O ko vai merga kare. O ko vai merga kare. Dei koi. Ia ona tele fu le nunumi ma le tele o le me fulu va tu fa fonga le tunu. Talu lo le manga whangafa lele. Ai, mo oele te toi tangi mai whapai. E a wakuse kua lalo mai o e tarusanga mai. A e loa e le se fe. Au a fua ke i o e sau. Pau alau tala e whai ai. Malo loa e lele e rifo e whai se ka pā moa ma se ka pā mioe. O lele manga ia mai meo poro keki mai ka wiri paero i e sau e whai se ka ko ngā pi ngaki ma se ka. E sili atu le nā. Ma titiva fa afisanga ia le ke vai pe fa penga ke ro e mase se ia vai o ia al fautu ngala na ma tu ala mo le vai ngale ta to news update wa to fier cabinet tai to mai le to fono le zona nafi le filfilia ai o le fionga ia tu manu vao e vile fale fatu e avea ma fatu no sili o le pule anga o malai va lele e te tonu o sio tato o tunu o Samoa. O le fionga ia tu vao e vile fale fatu. O le oso I tūlanga mai I le fionga ia sili manai weta Solomona. O le sa avea ma pule sili o malai va lele pule fatu no sili. Ia o unanga tau malai va lele tono de tanto. Tino ma tu le sa ufakaranga ku ka usanga dem kengi. Ina u malanga mele fionga minister ia olo a fofitiva aima na CEO uzia o ngā ruenga e mesio malai va lele. Le fionga ia sili manai weta Solomona le fionga malie. Ia ma le fionga ia tupai. Lea avea la fo ima o io le asifa urunga o le mtanga ruenga ngā ruenga ma sua vai. Ai o le ala ua sui tūlanga mandu le na ile neina fa manusina mai le fa ma vai ngā le fionga ia sili manai. Weta Solomon ono nisi fo io tūlanga ma wa ausia fo I mangiso ngā ruenga ma vanoa ua filifili e fa awa wel fa lau tele ino le tautua mo Samoa. A o le ala ua filifili ai. I tatou tu singa mai Samoa fa pe to lima ila to sa apalai le vanoa le nei. Ia ma o le ua tasi ele fa fitinga o ale anga tau mai se fautuanga ale komisio ngā luenga ioi. E na tu ina tu le kapeneta. Ia ina ia filifilia le fionga ia tu manuvao e vile farfatu. O se talatalanga pu ue winga I le sunga ia e vile farfatu po le fionga tu manuvao. O sa o tawina mai le fionga nga tai vai mo tere sala fai ia o ka mai ki ore moku e fai mea mawhai. Ia mai sa o tawina fo I le Colisio Samoa. Ia ma manuia ai tūlanga o le o ngai whaalau tele le Universite o Samoa.
Ia mamalanga atu ai fiti. Mo le whātau sanga i le sueina o lona whailonga fo ilele o le wha matua whaiva politikiri I tūlanga o Talavai po o le Bachelor in Pharmacies. Ia, sa wha mai eina ma fo ia tua I Samoa ma ngalue ai I le matanga ruenga o soifo maraloina. A o le I mea ia tua I o ia I se tasi o avanoa sinia I tātou malai wa lele I Samoa. E whiriwhiria la le whionga e tūmaru vau e vile whare whatu e vea ma whaatunu sili o malai wa lele. O laina te umia ina le tūlanga o le Head of Securities. O le whaaurulunga o le puipuinga o saunga le mu te tonu lava I o le malai wa lele. Ia se tasi fo I o tōwhinga la walunga, ia. Mori wha maloma le whaafteitele I le kāpeneta e me se fo I o le vaenga o matanga ruenga o ngā ruenga. La tau whiriwhirina fo I, ia uteiro fo I a te ianga wa amato mai e tāra whiaunga le lei. Ia male nei fo I tōwhinga o le vei ma whaatonu sili. Pūlenga tau malai wa lele tono sio tātua tiro. Ia, maruia sanga ia ne ai o le tai lau whionga tūmaru vau. E vile fo le whatu. Ia, o le li fo I le sa tālai. Ia, a vea fo I ma tangata tālai. O le kalisia skrisero pe o sanga tai. Ia, congratulations. Ma ia manuia fo I lo tūla I mai. Ia, ele tau tua ina o sio tātua tiro. E tau ora mai fo I. Ia, ele nei fo I whainga malo fo. Ua pale mai le nei vai tau ora soi fuanga. O le isi tātou update. O le update lea tasile nei o folafolanga sa saunoma ma le leila fionga le minista o ngā luenga. Olo a fofiti va ai. I le tala o le tupe I le tausanga na te nei lua whelua suma le lua. I le masino uni. I na ua whaia tō laulaunga o tala o le tupe. Nga saungoa ai le fionga le minista o ngā luenga tongo le kapeneta. Mai o aia na forasanga se tasi nei o nanga o lea o aia fuafuaina mole e taulantu I matanga ruenga o whela ua inga po o whemalanga inga shippings. E whao ngā ai si a tātou waa. Lea sa aia fuafua o le aia ini avanoa e whaimalanga atu aia tātou waa aia. Le whaimalanga le waa o poruma sa vai. E ono whaimalanga atu ai I malanga fo I e mole aveina o loa anga I Cook Island. Ia ngata fo I lea. Ia o le motu I manua. So kanga koe oko kia uko le sau noanga lea na whai. Tau sanga nei tene. Lea nga e re tala fia fia. O leo whatau nuina I e whai ngā malanga nei. Ai toi whatepa o e le sau noanga le fionga le minista. I lana sau noanga lea I lea so luso ma le iwo uni. Tau sanga lua whi luso ma le lua. I sana fora sanga ina ua tali atu. I tūlanga le whatara noina o le talo le tupem fuafuanga le mtanga ruenga o ngā ruenga. Whafonga mai. Ia, whaftai I lau whionga mo le whama I te mai. O le si mele lau whionga whangwhtalai ua sa tatu tala noa nei ma la ngā mai e suia sakpaitea ia le Pesa Plus ma le wha moe o lea fo I tina ai tono Pasifika I le mea lava I o tradings. O iei le wha moe o le tātou company va. O le a wha awanoa se tātou va malafo I o tatanoa le teimi nei to iti maia. I le whaunga ina leo tātou va e la uai ia e tātou te whaiele ki liwa fo I lea ma tātou sosoani I atu motu I o la tukuki le la talata mai. E le ngata ngā o tonga ma toke lau fo o I la tukuki. E kasia le aso e kau ke anga I le lato motu leo puka le laka mai. Ia mantua fo ia nga whapupuku leo puka a teu monuea mitalo ne iafu sai pipe ai umai I le piko lea. O le ala e le tatou fuafuanga le tatou va. Ku I ka koloa. Ia ngolo le a fo I kiliva ia o lo le sosoani ia lato. Wa kasi ka ko aso beva yaso af. Ai a nga ila lato le lato mainland. Ia ko kia luava ia so nga ile va awa ia la ko loa ai me se ala I tau mafa pe tasina o fuanga le o fatino nei e le tato company va Le tonu a se no gale le fionga le minista o ngā ruenga no to ina mai. Le sa fa ia tau sanga de nei ai na sau noa o se fuanga o le ao no tupu.
ia e fia vai lo atu o lea ua whaatau nu uina le nei masina fuafuanga e la tau sila mai ai o le MV Photo Samoa lua lea sa fai malanga tu lea so mua o le masina o tesema e whaatau nu uina malanga nei mo le la uina o tantou o noa i le motu i manua mai upolupo mai Samoa ana i le motu i manua aso se fulu o tesema lea sa whaatau nu uina ai le malanga lea a le MV Lady Samoa fa iyo ia mo le nuu mo avatiu i ngā i Cook Island i le wafu i avatiu ia nā le motu o Cook Island ma puka le ka ua mai ange le fionga le mingiska o le lau whaatau nu uina o na i tātou vaaya MV Photo Samoa le lua lea nā lu nei ma tātou kākos le tau te sila mai ai fai malanga le nā la tua alu i manua le sa malanga tua ia o le tamala le alu i nā i puka po avatiu i nā i le wafu i nā sitasi o pitonu i le atu kuki e se le mana ia maua i le ngata maua i se leni mo tātou uturo tupe maua i le ngata o whaatau inga ia o te tongi fo i e whao ngā i atu nuune i a tātou vaa lau o loa ngai kako vaia va fo ia la passe se ia mala o ita tu kamaia lena feo ile va o poru mo sava fa vitaila ile feo ngar minister e wa le upomoni le tau nantia le tau fa pe fo o se tau selu le feo ngar minister o nga luenga ai kasi le ngai mingiska o le matua pisi lava talu lava ona pale mai le fainga malo le fa to ile to sa mo utasi o le matua i pisi o le mingiska lea le fionga ya olo i tu langa o ati na e mamatanga luenga le fo sui wal makanga luenga lava fo ile ole minister lava le ye ile matanga luenga o malai va le ye langa CEO tasi le CEO fo ale fionga minister nga luenga ya le ufilfili ile fionga ya tu mo va e vile fa le fatu e ve ma minister malai va sorry ma fatu no silio pulengo malai va le ole la o fatu no ina ai later not 5 years or 10 years later. Ele o se paia inga muri angi. Ai o le tausanga mana tua le na sau no le minister le tausanga le te nei le no vatua lunga le aso ono le o uni. O le lua felua lua le ilanga sau nganga le kongo parme. O le ua happen le lua felua tolu ya tesema. Ka ko fela ua inga ia le ufa nga ai tatou va ai. Ai mai se al fai malanga tu le kukuki. O ka se manga ia. O mea fau nei vaenga. Ai se ana le mawhain tutupu mua. Ia whaafitai tailo. E ta te le au te itala ta whaamtalanga iai. Ai whaafitai. O le ala ua o iai le tūlanga. O le whaalau te leina. O ngā luenga. Ia e tau wala tufo i le minister lea o ngā luenga. Mori fwere wha malo i le fionga le minister o ngā luenga. I le fionga ia olo o fiti fōwa ai. Fiti ia tamasalenga. Tamole ala tau. Malo foi i le whaalau te leina o nei foi a wanoa e mawaitu pe tono si o tātou diro le ngator pulenga wafu ai benefiti e foi pisi nisi ia matulanga o ila tau e whaatau inga o loa o le isi e tātou tara oto ia wawai atu i Samoa i le tūlanga foi nisi o atikololo au mai ia i le mata upu lava lea i le sunga ia le hit and run lea e ta ua nei. Ia e mese foi. O lo minga mai a le Samoa Observer. Ia o lea e whaatautai mai ai le tūlanga foi le suenga o. Le matua sueina o le sunga ia Samuelu. O le matua suea le teimile nei e malu le malo. O le fuitate faitau atu. Inisi fo i pei o le Samoa Klopo ma nisi fo i o nusi pepa ma ala le tio whaasala lau mai Samoa. O kuari isa va isa le ngari le su e ngari. Ioi, o vavai atu mo faitau atu. O atuanga isa mata ma whanga whau ma sa lenga. Le su e ina o le. O le sonofuanga o le whape o le tau whaalafi e le sunga ia Samuelu. Samuelu fo i le sa whaiala na mori mau. Le na vatu lungo le prokalamele nei. Tu sa ai o le whaalavelave sa tu le mai matupu. O le vaenga la lea e peye la walunga ai. O le pisi o le o malu le malo e sa ili le sunga ia Samuelu. Ia. E tate whai atu fo ita e le nei taimi.
wa o mai o tatou ia me se fore matou pitola o mafufuinga ai se ala leo ele mafai ona malo lo tele ai no fa so ai le mata upu le lango inga mapunga ko ile mo ma work kamale o tele mai lo ai fo i wa tele o fa fonga mai lo ia sunga Samuelu Samoa o tele o mai lo ai po o fe tonu le ia ile to alia o le mata upu le ile fa fonga mai fo ia le loia ioi po fe tonu le ia ile to alia ai po le a fo ile si process ai a fai fo itate tau mamate atu ai a fai fo itate tau mamate atu ile taimile nei kusa e pe ia tangia mai e pe o le tau fa tali oma ia ni tua o pata tua o le saunoanga ale sui pale mia ale sui pale mia le fionga ia tuala Bonifacio e pe aka mai kau ku pe ingale kau kari ai le tulanga le ai tua ia le pie ngalo mai tamale o sem ia wala ngai fisiri me ke po fio ia sem kau kere ilo uma po fio ia ioi o le taimile nei ia whaingo fianga e wa ia ma e loa kula karango marika kai rungo lo penga ka whailangi ia e mai mawe pe anga ia ngiau masingi wha kongkongu fo ilele pe ngi reita fo ilele e su e kwa ia ma waila location ma me whapena te rei sa mo pe kaunga i po ia ngā tūlanga whapena o te lo ni usila ma Australia pe ia ku ai ngā advance now to ai ngā me whapena alo winga la fa fasili le o so mai lo ma fau a fa pene o lai su e malo ia wala ngai pe ona sa no le sunga le lo ia le a sunga sa uni le sa ma fa tala no atu u le tino mai o mea ma le ata mai te tau ona ta oto ai le keislea o Samuelu o le kamanga leo pe a ku ua le fa ta otonga sa o le mori maua Sam ku so o le kama o le mori mau marosi le ai te tau ona tua ia leo le sa ililinga o me uma i sa ililinga pe a fa pe o le kama leo ai ona o tua atu o le mori mau tu so o tua atu o le mori mau kasi le vaenga ma ale o le keisin le o tua atu o le mori mau o le sunga Samuelu o laita ua ai se vaenga o lo o afia i mangi leo ai se ikau mai foila e afia ingi leo i lalo mai ele tau maululunga kau mau mai foila ai onga o lai sau le mori mau e afia mai ai ia tangata laua lunga o makanga ruenga o leo o le kau ke kala ngoa i komisinga sui komisinga ma le au faifuspa so o ila le ia ile ka mai vala le pe e si i maku kulo le konga le ainga taulangi o i kongua e pe ia ile ka manga le pe kau si i maku pe a kau a tau arwaku ia pe koe kau kuma saru por mea e o sefi e wale o le ka ke kau tatou ia tau te mai tau atu i mea o le tutupu mai matulanga whapena a wai pe ona tustusi mai lungo le social media ma manatu whaalia o le toa tere e sao a whaafewhea ngei la ai arwaku Samuelu tolo a whaafewhea ngei la ai arwaku i le makanga ruenga o leo ai tupu mai eini tua o patatua onga o ranga saungoanga manga whaalelenga i nga whai e a fia ile komisinga e a fia isui komisinga e a fia ile foma po o lesa a vea ma komisina mua mangisi o le au singia la ngai pauanga me kire sirfia mo ulor mele lokor kaka e pauanga o me kire sirfia mo ulor mele loko e a konga ke sirfia ia ingor tula fono a tonu te sirfia fa vai mata yala me umala ai kasi le mea te leiloa mo leiloa o le a tonu le mea lai le loto tangata ia te aulaia o inga kongu lava le kau ko ali ai ia te au foi laia ai ai nisi te tau ona la tou whaawawina ma whaia se si fuafuanga to be honest lava o le whainga malo ioi leanga o lea sa o tou sau noa mai la o fionga le sui pāle mia e tau ala mai se fautuanga e ave le loia sili e avakungi leo mai fafo e su ea le maka upu lea ia ai finko ingale kau ko ari ai le mele o le lava e kau whakarikari
O lea e tau whaatalitali. Po o fea ko po o a fea tonu. E to e sa unoa mai ai la fionga tama i tai pāle mia po o le sui pāle mia po o ai lava fo o sesi o le malo. O a fea ko ke koe sa unoa mai ai ma tau whaapea mai. Ua leo o le melea. Walanga i lo utali tonunga. A whaapea loa o le whaatoa whala inga lea. Ua leo o le vakungo kanga ka mai fafu. E leila se mea la alafi umi e fua sem. Ia. E le ai se mea la alafi umi e fua sem ma po o hai fo i ma whaalafia sem. E le ai se mea la wha umi e fua whaalafi ngor kamalea. Po o fia la e lafi ei po le alava le tūlanga iei. Po o lai malu pui puia. Pe a whaapea ua siringa kali i seu. E le ai se fisoso nginga na malo le melea. Simple as that. O le whaafai ngofie sa o aranga. Ioi. O le whaafai ngofie nga sa o aranga. Leanga o kākou o leila lo malo whaatemo karasi. O le fo i tau te le whaamana tui na o ai anta tau. E pisi soro le whaamanga kuinga o ia kakau kaimingi. O fea la se ia kakau o lea kangaka. Alo winga le na le fea tula utala. E malama lama la vaala o le tula fono. E malama lama. O se e mor kama leo leo. A fai o leo wasu e leo leo. A tono mata fai o ilanga o maka fai o ila vanga ia o la wasu. Ai o le fisiri wa o le fele fele i o ngi maka upu. E maa fuala o na fele fele. Leanga e pei i fōringa mai. O lea ua tangata leanga le tangata mori mau. Ai tama le leili tangata tua ia. Ia. Tatia ia ni pat mangi if, mangi because, mangi kulanga whapenga. Tatia ia ni o tau o loa, masou ka mau ainga, masou makiva, masou lawasa, masou whaingaruenga le lei. Masou, tatia ese ngā vaenga. Alu winga le whaituela utala. O le turn le ka ki vaia kuai. O le turn around o le case lea. E pei e fōringa mai. O lea ua afta nga e o mai e whai mori mau. Ai ku whaasa o loko le o loo tua ia. O le mea mua le ngā. Lea e pei e makuange ngefu whaasolo a ko haile maka upulea. Yes. Ole ukala. Iyo. O le matuange ngefu whaasolo a ko. Onga fo. E pei a kangia mai o sea e fia sau e mori mau. Ai e ke mori mau against pe ke mori mau e kau wonga kasi rau mori mau masem. Su e foi moi. Ai o le alava e le eise fuafuanga fo ile leo. O le alana le na fatula tala. Le ala e sauri kuskusinga le a mai ne newspaper sa mo observer. Ai o fai kau ko ngale a mai ngar sa mo observer. Ma kwa shua le newspaper le. Ese se e pepero mori mau sem. Yes. A fai kau fai yei. Ai fai kau ngei. Ma kwa i mau kingoa newspaper le. Ma tangata le tusia le article le. Ese se it sounded like o se whamasingo. E peia se whamasingo le kusikala me lopsewa. E sa tala le ale loia. Sa tala sunga sa uni le ngawhai. Le kali e whamasingo i ngei le i loia. I le keisor whaia o nga fo i le nga. Le nga umanga wharisosu e ngor whaia o nga ai whaukua i ma leo leo. Wa kaunga i resign. Langa le la e kaunga ave e sero lai senge a. Le nga wakura lumor whamasingo nga ai whaia kara whamasingo. You can't be the police and the judge at the same time, ma. Ele ma fainga ele leo e koe whamasingor kai mekas. Ai whai taula le article le au mai ne le sa mo observer. Pe as whamasingor le kus kala mai ei. Ioi. Pe se whamasingor wo kong kupesis. Ia. Engo fo e sau fo le article le e pe whai tu au e sau a pe o laua. E pe e sau matua mautino ai le. A o fea kongo e ave tātou information ne testai. O fea tonu e te tauna ave uma tātou findings ia mangei allocations ma mea. O fea ka kaunga ave testai. Kaunga ave test. E le testinga le ofisa o leo leo. E le testinga fo ilungo le media. E ave i kai e teste le whamasingonga. O kai e ave kofo ingai. Pēngi mea sao pēngi mea le sao ngi mea. Ai o ke la longa o le toa le a fua inga uminga la filafi ka male o sem. And this is just purely my own opinion. E fua aku i whaatara noanga ma whaasoa na ui mai i. O le winga le whakula ukala.
leanga o lea e to alia mea uma ma whakarikari. Po fea se update o sa unga ma lo le ngawhai mai. E a vakungi leo mai fafo. O i ngā kongua le ko ari ai mea ia. Ia. O ke la longa o le taimi lava e sau noa mai ai le fionga tamai tai pāle mea po ai lava o le malo. O le a le whao o le suenga lea ma nei mea uma ma tūlanga mai ma po le a lava. O i ngā lola aka koe vai ai. Wa koe, pei wa koe whaau au le solo ale. Tulo, ale mata upu lea, pei wa koe whaau au vuile. Ai mo le nei taimi. Ia, ngā o le pisi solo ai o ngai malu le malo, ma feo hai solo ai le suenga. Ai le anga o le foi ele o mingoi le sipiko. Le anga o le foi whakarikari vai o a opo, o le foi whaatari forfolanga le sa whai mai. E a vatu ni leo su e mei fafo. Ia wa mafu anganga. E o ia haula utango nei e tu ua au se tangata mori mau. Whakaikainga. A whai o hau ukango ka au o lae afia ai ma leo ma mea uma. O le makua mangingo ia. E le aila se mea la ala i o ngau ka kamta por ka fia. Pe ka ke sa o loko. E turn in ka ika i leo. A lewa umanga e sau ka usoro le tunu. O kouwis ka nga kaleanga i. Whakaikainga. Ioi. E ole matua fai ngō fia ole ko inga ino. Ole ke kaure alu se veske kaure su engi o fai longa. E te tau fa mala mai nai le melea. A fa pe fa ka inga. O a ngo walu fa leanga le ngu ulea. Ngo walu fa ku o makai fai upor maku. Fa ka inga ro fa. Pe fa pe o fa nka kering fa mamla male situ. A fa pe o a ule o walu. Ma fai sa ukala ole kuua le ole ngu le ole makua tulo ai kupe io ole li sili le ole ngu le ole makua ai kupe le mafau io e ula maruanga e wa uma me uma you know I'm just giving an example ala wa uma ngai fa pe me ngu ia chau chau fa ku le ringa e le uma ko lo ankala ai chau ai sau e ki lo kala a le o mai ngi kanga kai quarantine nga lo security ele ma fai ngo ka sa vali sa sama ngo ai o e ngo ma lo ka fefe ke o kala ku loa ako apa mai mo ka uru o lenga fo ngai ke lo ai fai si o nga e fai si o nga o tuai ele ma fai alanga fa pe mai e se fai ska mai sa wa e ka sero ka ma fo lau fa valia lau fa se mai io e lau fa se mai se vanga nga la boka a apa i se va en or tu la fono po sesi nia ka kama fo ia pe o mai fo lo ka ngu fa ka inga pe ka ke karosanga fo lo ka ngu e o mai se ka ko mo moli ya o e pa nga ko inga me ka mingo ye o lo vinga na le fa to la tatala o tele o ilo fo ipo le ale tu ainga ma fo faule ye le fa to fala inga malu le malo ilo to no pe sa ili matau avatu se au ke longa o le nga o ko si le fia e fainga kanga la ku kamale le anga o le ku ia re kamale o ko fa faingo fie tu lo le matanga ruenga a toa na onisi ale kana ngo ko ile fa ko fa so waka kaulanga o ko si le fia e ka kau failanga faisi si kulanga Oi, what don't know si kulang is there another way? Ya, o ya u ye o se. Ele se o fai longa fa tu la fono. Ai na ole tu wala lo fo ile le fa tangata nu o Samoa. O ke la longa lava. E ya ile au wala e fai le fai nga malo, o le malo. E ma fai ai ona fo le tu ai nga fa fitau li lango de case le. Se ere o se case foi le fa sama ngoa pe yo o meien ko kupu mai ngai pe foi la ole mali o si senga lenga so ai vai luanga o mo tangata ia vai ka ko ere o pisa yangis ai lenga ole mafu anga ole lawa lungo ngai case onga ole wa kala ngoa inga uma ole mana ia foi ole avatu o tamale o sem ia ke ole manga ia wa kakawa a apa mai lo fainga malo ma faisi tu langa fa nga solo ole ko ai o ke longa ko alea ono ala italia
se whaiunga mai ana malo. E tau wala mai, i le Attorney General. Walanga o le roia sili, o le roia sili e whaukua inga ana malo. O le roia ana malo. O le alai whakarikari uma malo mako aria i. Ia, e na ona tu tata longo. Ngai mea ange wa uma enga tutupu mai nisi mei tu atu. Ia a ole ngai lava e pese aku, makau kule yaku, mafangu atu. Ia media e mese fo yo mātou tiu te whawhasalalau. Ka kia ia ko akele o ngisi o to tele. Ioi, o i la tau fo i lele la tau te. Ia ai e na ona tata longo la whapena i le tūlanga o lo ia. Ora sufina ngalo. Ia, tato atu malolonga. A fo i mai. Ia, o na whaawaulo le tatou whaasoa i lisi vaenga. Mo le nei fiafi. Dear Santa, I want my family to have the best Christmas this year. I want you to give Mom a new washing machine so that we won't go out for laundry again. Dear Santa, please do me a favor and get what my little brother is asking for. Can you grab my dad a new pair of shoes? Dream come true. With the magic of giving, Merry Christmas from our family to yours. Sam, simply the best. Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Awesome Christmas specials on Samsung products.
celebrating 15 years of its service, get yourself one of these amazing handsets. Remember, SAP is the authorized dealer and seller of Samsung products. Purchase any Samsung handset and go into a draw to win yourself a Samsung 55-inch smart TV plus a Samsung soundbar. Have an awesome Christmas this year at SAP. Simply the best. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other. Ua toe lua se furu minuti o na tale o le July fitu. Au tali ale mafso ta inga. Ia ma sia uso. Ta sine o tangata fo ilele peise influenza ilunga o le tanto wa social media. Number one supporters for you o le whainga malo. Ia o mana tu e sau lunga o prokalame se i whai voisinga whangongo ma se i whai toina ia ofisiri. O le sunga ya Mr. Mori. Elvis Mori po to fatu I vasa. Le la tau fatali le join mai lungo le tanto sum I le taimi le nei. Ia o mana tu se I wha au nei ni so tanto tala to to tanto fa so. E join mai lo le to fa ia tu vasa po le sunga ya Elvis Mr. Mori. Ia ona tatou tu sa o toi le fata no le malo I lungo le tatou proklame le vanga o le afiafi la tatou tala no ala fata le te mesik no mai le tatou vanga ia le tatou producer o le ua avano le sunga ya Mr. Moli mo se tatou fa taronga oto ai o tatou tala no ai le vanga o le afiafi mata upu la walunga mai tono se tatou butino ai me se fo o le nei taimi fo I ia Samoa me so le tātou wanga antu le Christmas ia me se fo o le tausanga fo o le me mali la vai te au la ufalongolongo atu nei nisi o tala oto mai Samoa o le fako a koe inga le silea o su enga matanga ruenga o leo ile mata upulea ina ua toe langa atu ioi o le aso fina ngano Samoa walanga o le upumongi nga matua ta na matua fa ta lolo lava mata upule nei le to teranoina ele iko yango fo ngiso suenga ole upu moni male upu tautino na leanga o aso u malava le lata usanga ma telo taimi sa ma wa va no ma le fionga le minister sa ofisilingia mata mo fa yo fo inisio fa proclame pe le to fa savia ala fionga savia na mato to mo fa lava ofisilingia le matanga ruenga isa mo o leo po fe o fa ia ile le mata upu ya tu au Peter tulo o le tali na umai o la lava open le case e mo mia ni mori mau po nisi lava fa matalanga ai o le upu moni lava male upu tautino nga fa solo inga close le case le nei le to ye nisi e to kusa wa le ai lava fa mo moenga a o kai mila le ngai o le kele o le mau masalo mianga ma le mau su enga le boko e fai le kai mila ngai so ola ofisili la le te fi ofisili e tuai le te mile nei le fa fonga mau ala tunu fa makala o se mele le ko e langa mayor case le what do you think
Mo o tō umai anga whika inga walanga medication ngi. Ai a fua ku ia inga yo inga ye whai matanga ruenga o leo. O leo o isa vai. Pe e wha undercover leo isa vai sa makama. Le mai tusinga mai sa mua. Le na tā pāse whina ngalo le fionga komisina wha mai ia o langa o lai whaile lako operations. Mana tua sa whaile invitations. Nga invite na au mai le vala aulia fo le vala aulia nga le fionga komisina o leo ia sunga sa mueru. E alu watu file mu le matanga ruenga o leo se i faiso su engo mene. Pe ualua le koru ia vai aso karuai nkupu mele. O le taimina le nei, wale aila se vala aulia fa pena po se invitation o fo nga le mo ia alu watu. O le ala ua sue. O le ua enforce le suenga o le sunga sa mueru. Wo o isa vai. Ua fisiringi ai ngisi o makai fai upu. O le mako i kumalo i sa lenga. Ioi. Le tau masaro mi ai ngisi fa pe o le efso soangi le fa ala finga o kamare sa va. O le fesili la le ku kasi ro ma fau le kai mire ngai ai e fai mai fo so fina ngalo. Ala menga le pisi e fa pe le suenga momo. Ai se ale mea nga le pisi e fa pe ngai leo e le suenga momo o la fesili na le te fesili e tuai. Ya ai wa matua le sau wala fionga le fionga komisinga e kari ngai siava ngoe mo isi fatano. Ola ula fesili. Why now? Ai sea ua pisi e le makanga ruenga e solo Samuelu raid solo a inga ma e solo e o isa vai. Ai sea wa inkalesi e le kaimirenga Yesu e. A ofeanga ia mau o fea nga ku uai ngai mau os whainga, o fea na tu uai nei mau whainga 3 years ago. O me nga lea e makua fiu e wha make sense. E le make sense le mawhau. Yeah. E fiu e wha make sense le mea e le make sense le mawhau. O le fesili ku kasi ma le fesili ka ukingo. Why now? Ai sea ua koe pisi e le kaimiringai. Ai sea me ua pisi e le kaimiringai e koe sue. Ia. Ka ilo iai. Ka kukere ilo umare kari o ngamea. Na paula le mele o ke whai akua ila ha uia. Ele o se mele le ea la le to e mai lungo na mata upurea. What do you think? Ele o se mele le ea le to e au mai lungo na mata upurea. Ia le langa kou le fia por mea ua feita o nga ua koe langa la ngā fua ngai mea. Ai a whai ngai la, whakaika inga la, o le winga o la utala le whai atu. A whai ngai la e uma e nga, ele o i, ai maua sa aur kangaka. He koi fu. Ele o le tangata lai tua ia, ele o le tangata lai masalo mia, ele o le tangata lai mori mau, ele o le kangaka lea, ai ongo maua ia masisi. Ele se mea le ia la ngā mea. A wha toi fo ila te tala. Le winga le nā lea leo no te whai atupi e ku visiliro ko mawufo. Ai se a ua toi langa ai le ngai keimi. Anga o koke kia kui Samoa. Ai mai le confirmations. E iai leo whasavili lai whio hai solo. Sili solo. I te tonu o ainga. Wow. Maka ukia le levo le uo o yeri koe suenga. 3 years later. 3 years later. Koru kausanga muriangi. Malanga lo koru ko over marikua. Over e koru kausanga kanun kupur farvlavi. Ai se awa toe na nea aile nei mata upule nei taimi. Ya. So ia te aulai. E ka ua le melenga koe langa koe ngile maka upulea. Aua fo ilai te le fia. Aua e te ita. Aua e te whaanoa noa. Aua e te whai upuleanga. Aua e te tautu uai. Aua e te whaia le nāmea. Pe awha apea e ke sila fia. Ma owi loa. O le ua maanga ia le langanga o le maka upulea. E su e lea mio kong. Ia. Ma le siva e ngau te fia wha amanino atu. Ia e le i o mayangi su. Ioi. Kau ma whaile observer. Si whatura utala lea.
mo o tau ia le tu stala I la observa tu lo wa ele a fai nga fuangi si o la ele le ia au le au tangata I ere ta mai matulanga fa penga o fai kau ko ile article le ngala ko o mai ele ai ama so ko ofisiri mai ya mako ai le foi la le fa ngala por karame ke kari ko langa lu te fa ngol te vai tunga le to article ngai au mai le mele le su e le o leo ia Samuel o ngā lava ko ki saure ko article ko fa karangoanga ko fa ia le pule lua masinga karuai ma tau fa pe mai ai o lea wasu ia media lua nei New Zealand io o lea lava ko ke kusia mai ai fa mai io o media o le mata upuna langa to media ia wasu e le pule nei New Zealand o lea la kusia kala lea fa loto vale le ile ia le o karango ma ku fa kuskala pe kuskala fa sala lau e fia mana o validate ma update au news ia le lau ka update ku o kai mingi la observa fa sa o ko news ele o sua ma ko ele se su o mai ia kangoro e kusi le ansor ngai ma updating ai le ansor nei ile to se furu minute tai le fitu o ile tai le ono ile tai mi sa mo mar kai mingi usila ele aso fumar fale nei ele yo o se kango e kusi me se o article mai fa pe mai ele yo o mai lava se su talu mai le to news le nga print lua masinga karuai e ia yari I fai news ele le fai ele au vaenga le fa ko fa sawa o ke le o te io ina foi to nga meta o purina e ia male au tau fa aleanga male au tau le ke fa tu ala no tu ile article na ave se na se wa lua mingiska o fa se e winga ya to article mua o le sui pale mia na demand se to apology se ko fa ko esenga ia to tala fatu matala le sa ona faia ele I fa kala ngoanga ia le foi wa uma foi ona fa tala no le to fa ela fionga ela tinu ulunga ola por kalame le foi ni tau tino ai ona makua se o le si fasi kusikala le ngala ko kusikala ale foi la o kango fa sa watu ka ngofi fai mai se ko update ele io o mai le so o mai le so le tau tala tuai ele io o mai ngi su nga e ka mai po fe o yenga mea le se me o mai ya na tango fila I am looking forward e fai kausi ko article o fa pe mai ai la o confirm mai ele announce le Blue TV ele io o atu se su ya ai so ia ko ke kusia pe nga mea kuai ma ko usanga amaia io e fa afelo to le anga I ma fa tu putele ai fua le aver kala se ma kuranga fa penga le winga na le te fa ya tu ile ni vanga le via ka kusi mengi me sa e ul tu sia na me se a to alu winga na le na fa ya tu la wi tala le ni te talo sia ia au mai se fa to fala inga le fa inga malo or kualalu po fe o to ia ile to fina ngalo ile mata upura io po fe o to ia ya inga ia se pui nga mor kamale o se ya e te tau ona fai se pui nga mo ia awa a fai o lea ya afia mai ai iana tu inga po lana moli mau o lea ya afia mai ai suafa o le o lo ave ma komisinga ma sui komisinga o ke ka ukingo o le matua matamatai ta lava o tangata nei a fai wa fa fale pui inga si urungali ile leo o va amaronga ko orua a fai wa tongi le fale pui onga o la kala wa fai manga kuala e feo lolo la le vaenga ia ile mori maule nga fai sem o le akaranga o le akava ia ko nguaranga le ala foi la na fa fonga mau ar fai nga malo le fionga te metei par mia sui par mia marka pengeka o le aungangi nga mar ku alalo nga le avatu le anga na to sa no mai ka nga vakunga ka mai fafo le ala e kalia le fa tali lava po feo ka hu yer nga folanga nga na fai tangata a o tuala na o le ata va ia le na le anga a fai o le anga ka
nga iai le malosi anga o leo e kau wala mai komesinga, mai le ase se fai, e le aise se ora inga le arresting o le ungali lea. It has to come from the commissioner and the assistant commissioner. Yes. Afa apea la, onga o le onga o ngi whamakalanga nga whai e si ungali lea tu lova ama, le fai le la pokalami fo ile lo tu manuele tu longolo. Le ua whaasa inga hai anko e kau kakala ingai mea matulanga se Italia le whamasinonga, o le unga. Afa apea a o la ua, o tangata nei, o second receiver o le tala. Elengi original kangaka nge ile story lea, o Sam le original. Ai afa apea o le malosi anga lea o lai leo, e kongi ai se kangaka fa apea i le whare pui. Ona o lea na, wai mankua, o le komisinga lenga whakuku ia. O le afionga le komisinga, marasui komisinga, lenga whatutu iai whaingale, asi ungali ile ia la ua fui prokalambe, malo la ua fui manatu na iai. How much more la kamaria? Ele ai langi sa ili nga kau whaia ia mea, pau fo ile ole afu, ole avaku kongi kangu malala. Ia, o toi ngā vaenga la nae. Tiro fo ia i mori saunga e rua ai tu ole koin. Me tūlanga whapena. Le lawai tau tālia. Ia, o te iloa a te ua le manuia se tau mawhainga male sunga ia. O leo te vai atu po le meua. Ia, a whapeo le wa fru mai ia le sunga ia tuivasa. Po Mr. Modi. Ia, maua le wanoa e whaatala noa i le sunga Mr. Modi. Ioe. Se i whai koe inga ia ofisili e ka maloa. Tu sai fo ima. Luna fo i wala awina. Ia era ngata fo i leo au se talia. Ai o se vaenga le na le tau fangu tu ima tau tu ina tu ai fo le porkalame mare tuala. Ele fia alua sa ukala penovat. O tere tu e fia alua e va ili mai tau sa ili. Ia nisi o tangata na ta ua mai le mori maua sem. Ioi. Ia. Fai o leo maua ma so tainga ia o te rola o konosi ro le taimile nei. Se i wha whaelo ai le tō wha tuivasa ia po tuisa mau. Ia a.k.a. Mr. Moli po Elvis Moli lungo le polokalame. I le nei vaenga o le fiafi talofa tuisa mau po e mo mai au. Au le lei mai le sei. Mole wo vai lupe lava wo vai lupe tuisa mau sei ole audio ole le ifulu mai le audio le ele o mau atu lo leo te lo le te langona mai na a o matua e au le mai ai rungo ta por kala me lo sei ai lela tu fa maru tu sa mo langa ka ko ko malolonga le kuikia ka ko malolonga le sei tau seki mai le audio alta malo. Ia ona o fa feilo ai la ia le la malo fa alongia i lunga le porkalame le tauta ia i le nei vaenga o le fiafi ai kuikia se ka koku ka mai maro longa le Zapp's awesome Christmas specials on Samsung products, celebrating 15 years of its service. E vaveta ule malanga pe atato walo fa'afatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us, the pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. So tainga male champion Mr. Moli Elvis Moli po le tofa ia tu vasa tu isa mau ilunga o penga ta failangi de devanga o le afiafi toe fa te failo ia tu toe fa talo fantu i lau sunga le vanga le fet po le tofa tu vasa malo se fo maua. Ya, so fo manguia siaka. Ya ila to fa le vai ki po le vai malai la nge finka fa mai o la ku fa ya kua. Ya wa foi la fio le pai era anga Samuel oi man mamanu ya ke oi
Ngai u yo a me uma. Ya malo sai fo manguia malangi mama. Fa malo rua ko le ka fa ya ko le be bo le vanga. O le vanga fa bo wala kilo ko savali ko ko mela ku si teacher Rico e vala au ko fa ka ngala mau lo le me le. Langa ngo sentinga kwa le link ba ku le menu le menu vo le fai ka wa instruction ma me fa pena tu vas o ile ai la makwa o kiar ka manga apa mere nga lo ku le o nga yo solo ku pele ma pu la lo fai ya au te fie atalo fatu ya te lo so matua po la tofa tu vasa ya tu isa mau va tu ya o pa ia wale fio le sa fa pito a fio alo le sao ya ale ai pa ia sa le valasi ya o le tu singa la vale no foi tu ai nga ya te o tu isa mau ele nei vai nga le via ya fa mai foi o le tama nai tu li mai ya tua ya ele nei foi vai nga le fi o te fia fa talo fa mato fa fero ya tu manga ya lo sei o le taimi mua le lungo le tapor kalame ai ua tara leo malie le vava ia tu o siri fo ia la e le vava ia tu ia ile nei taimi le sangi fa manuao i lo sei o la e ma o la fo fia o mai le nai tu langi vange la fe kalinga le manguia la va le lo fo le kua le la va e muanga pisi fo ia i me masangi la vo penye ia ngale paula va le mele fa kari ia ia para que me kumela ka me alo fa Olea malo lava voya ya malo lava fa koko malo fa pale foi ka ko por kalami tu pasa ya la mem savea ya ka kiri akavo ora fa fesili rungo por kalame olea se me alo fa olo e mo wala ngalela se price ngate kinga ainga ai so mo ngari nei taimi o kirisi masi olea se me te tau na fire tinamo oi o pa fe kai la va sia ka le fano ngolongo man makwai o le bang o fia kangor kamale nga ka wol ba sun ngir kama wala le ngol mer tel fongi foi deli o le hama ha he pole ai le ngor tel fongi wa ka fia fe lo ya masi hama ha foi dele ka kal ngoi ya ko ngor ngi kiri si masi au wan nga tel fongi e ma ele ya fa le o ki mana ya au ana le tu ainga phone le sau o le iPhone kama le o le 15 Pro Max kama ngai kele o mi tu i vasa na o lo tau tala ia i peke sau ngoa ia ai tali mai le tene no ya Siri io e ke rua kala ngoa markenga ke phone ai an me ala ka kelo mai ka fa ka kelo mai lo kodwa ele ai tu sa o te lo mai e te lo to ai le lo mai o lo to io kau fale ko ngula le mea o ke maawar ka mavole le ka ke lai mea kai loa mai lai por fale loa por fale ioi ala kir ko ya kai ka che fai lo kai kala mo ko ka fu a penga lunga ma lo fa fetai o se tasi o vaenga no mana o ye te fio mai lungo por karame pete mali mai tu vasa o au le stanga ta o leva tele no o muli tai na mai au live ioe one of the social media influencer fo ile social media e au live ma au pese ngai amata ai o le fesiri o ke fia fesiri ngi ai lau tofa po lau sunga Mr. Modi ai se na fua matangi ai ona le lifa lo loto e te ave lau lango le fainga malo fo ai mai so la to wati na e ma me uma lava mai ai le amatanga sa e pese ma e le watu le malo o fa au ai se awa li lifai lava lo loto e te lango le fainga malo ia fa tai lava sia ta mo fa fisiri la to fa sa o makamaka lava ile amatanga lava ka ma fainga mayor ka ku paluka sa ia si fai upu fa longo ai fa pe fa per kala ale sa avea foi pale mia ile e na vai tau ya au su ko si la fia o malava la ko inga papastu fa per kala se fa kali se musu la nga pa ia pe mai se fa masingo mai fa ko nga ke fa ya nge mea e ka yang na le nga ava kulo si fa masingo foi la yenge ai fo yo le nga simativa
Ko ni liu lo ko inga ko sui lang kalngo. O papel lo inga la sa ala le malo fo i me le kuan malo fo lo wingi. De lo que la piccole ya chises. Kiri aru la sa there. Papel follow lo ya chises. Nela follow lo le ha ya le fast wa lo ke lo. O le fainga malo nga me le nga pa ia. Ia mo ke lo fa ia fainga malo ale fa a meni. Ia ore karia ku nga ele fesiri ngai kula le aso. Malo va vitai. Io onga wa eka ua le fainga malo mai a Jesus. Po le nganga pa ia. Ia ele ai si lai tu le si tu tau e silio na malos. Ngai ai se kai minga alu e tau fa lo tolo tolua. Ele alo fisile ku pe na ise tai mina alu pe te tau fa lo tolo tolua pe wa kau pulesa ku foi o e ma tau fa vai o e nisi o fa wo ma nisi foi o mfai ka sa ngoi le ku. Afitai ko fa vai ele si kai mi nga ele o ngisi kanga lo wa inga makanga lo ngunga la ko fa vai ya. Ya sa o fa pia. Ola fa mai Yesu pe ke fili po lo kamapo lo kinga po lo uso po ia. Ya sa o ko fa malo silo mo ko karia ko inga yo uso manga yo ai. Le ai. O ya ko nga va nga ku mau pe o picolea. Pero a lo que ia ya chistes. Ya ai si pero ku mau pe ile va. Avetai tu ivasa. Ore si au fa vesili. Ia walu ngei la sua tanga o le vaatele ua luka mangalua fetongi inga. Ele tau mate foi ia le tele o le au faifai ma le au tau ai maa. Ngai ai se kaimi nga kau faa fefe ma tau pole ai ia loto tamai te o le liona ia na tau faa fefe ai foi o ngor kau ai akwa kangaka ma upu makala pe sa tu maur fa tua. Ia, fa taila vasia. Oh, ele poselilo. Ele poselilo fo silfia foi ale. Arka kongo i lauri. Ye pe o si o so maku ala ave o ia mar kofi puningu o ka kongo i lauri. O ia foi le o kam fai e control tu pulang arka kongo o keri. O ia Toli. Ko o au me anga ke aro le fast ko tekia ave lo elu morngu u me reinge. O fa kwa e pule a o ko ai a fai o leo ma ko fa kasi ma Yesu wala na me ko pole fu la wi la fai mai le kusia Paulo a fai wa ke riso mai tato ai la se fa sang tau mai e per caria la nga tu wa ye nga umala era mar telefon ngasuya pa vitai tele pa vitai o le wa e tolu a ofisili nga ku ingaku e tolu fo ia utali ele o misi are sua fo Yesu. Ioi. Fa fetai o lea wa tautino le solo ale tamaloa e me se foi. O lea se ta fautuanga awala ngor kangu ya me se foi me mali e. O me mali e fa fo ma wana tunu. Ata o i laudi ia ele na male laina HRPP ta to foi pule. Oi. A ka o foi sak paikia. Ia ele nga foi male laina HRPP. Ole a sau fautuanga faa le tama. Ai mai se o le kau ke ngongofo aku ia kungu i fafo ma mai mo antu mo tato va ai i fa manuyanga i o fainga malo le lei fo ingai. Lea la ua iai ka kou isa mo. Ole a sau fautuanga le lei. E tu ina antu i o tato nuuma tato o fio anga ia mai se fo o tau ainga. Ina ia o pongi iai le fainga malo o tu lai mai. Paptai. O me amongia e kakere mga avo i se au ka wole o so ai fainga. Ia. Ola ia fo kuanga. Ka ko ia ola fo kuanga ke lo makayo sio ka kongu. Ka ko ia langolango fainga malo le wa ngai. Ai ka kia ia nga mea fa. Ia nga mea ia ole si mea la kilo ia. Ia ngonga fa penga or ka ko malo ilunga tata. Ai koe o mai ai ka ko fale koe kalango ma koe. Ele fa pe la ka ko ai pe i porkiki ma me fai al fast mare e chapipi se chulo. Ai koe ka ko me fai ka ko ainga. Le ai. A fai o la ke mau ku inga.
e pule lava o lo faitaria o mai foi a o pule lava o lo faitaria ala fo kuanga ka ko ile mele le ai mau ai le mangwi or ka ko le o ka ko kilo aku o maka ngo fie polo keki ia marka ko milion tala ia le o ko fai mau o ma mea ia la so sa lo sa ngwa sa o su er ka wanga ia sa ora ka la se ko inga ma ko nga fai atoni oi wo loli fiku pasi a su er ko ia ane lawa warko ya ka wo wala ngaya suo maru ele ko el fole che e fa ngoi mare le me fa ngalo ngale skaka ya pe ko kuanga ngaka ko le ne fa nga malo wa mai o ka ko rima o ku a mai o ka ko rima mea ka ko ke ngaru e ma kinga e ka ko ainga ya maka ko ya pe la wi ko kuanga wa ku ngai yo ka ko ya akan ka ngu iyo ke alo ave tai wo mana tu ai foi tala sto ino sala po a tu foi ne ar ko inga e peor o penga o pili e tau ai fa ngota e vai cara ko inga ia faia ko o PPC ai fe ave tu esi siva e tava vale ele que fe kala esi ka wa o ye de pore yo nga ke mi po se furu ko lu e por su fa ka sanga vo ile mo meu ai singa i por kirisimatsi solo lo ko fanga ko ingor ngu mga kamare ka ki kala o al fa le ai ka pese fa musal po nga pa o al pese siva ya ngar ku no ka me ki ho ka ko ka me fi ki vale ku lu nga vo su ka va vale ka va alwa ai ma ko so nga ku pe ba ko sal po wa ko nga fangwe ko ba mai kapene tato fai fanua wa lu le po ka ki kala siko ingo pa longo sionge mga ka ka kong ai ma mai ar mo fol salpo wa kor ka nga fang fang si sila to o mo te o le fi tato fai special nei po ai a fa to si va to ta va a fa to special to fai al mera ya mo mi lo to te tiro na ainga o ki akor ka ngo ki kala po ako e or ko inga wa ave nga kala kama ma kukua e sar fai meita au te ata tu lava te lo fo ia ola fa fesili wala nga le te ma fo si tatai me mo lo ka fa so ka o fa kasia ola fa fesili le nei la taimi le tau ua te leo lau sunga Mr. Molly walau i loa malongo longo a e leo iei se kaimi o kau fai maavenga ma mafartina le i so o lau kerfongi tatangi le messenger i le taimi ma le friend request mwhau ai kau saungoa mai tui vasal vanga lea oi chole e maka au kia le wa saungoa o le vea song kia ngei maka le ka fo er kinga la inga la kinga fo la ka fo la blau kangi mo la ke fongi na messenger sorry ole ala o ka fa si o makwan ara kangi er ke fongi ka sia o makio sa mo abo anga dia ko fa ku ya alo fa mai ka li rak alo wa o meu fai ai la ngonga me don makwa ngole o kenge a o kamon mo la po ai le kamai mai oi o lo ke vili aku i vai lo ai fale ka fa io ai fa mo po ai oi ai pe mai lo mar ke de pung aba ai da le fam sa bis sa le lo makuar nga yap me le ngo fa ko wo fa so nga me fa so ya wa mana ka vili mai o so fa ngwa ka pekin ngi vai aso esa ora kala silo makuo o makua nga fa pakele fa ka ko Felix ola tata Felix kila unga mai fa mai ya e mga amir ka ka di chef se swangi mapu fangalele ole a ye sau au fai o sau kalo po la sau me ke mau po sau seleni ya alo fa mai ai ola song fo ka mo lor kupe ma tua nyusi
ba ko kala mai sau ro matua a kangi me loko la fefila songfua fa nga ko fisio la kulo malo ko kuri ro mo pa kere me vala foi ne mai patele se fa ilo mai a se tanga tamatua ma fangare le sole a vela tupe kalau pa urkel fongi chavi so se a vela tupe na mawa mai New Zealand ma me lo pa kere ia vai o China a tale fa na nei la fiafi ona ai la amai le ye tuoro fatu Samaria le i saure fa ya Maria fa singo ska kale ma ami se soan ora tre saure mo lo ma ko fa pula ka allo ma ko kuli ru mo Maria mai Maria e tina pa ia se e fai lo mai sesi ma fangale te ave san tupe hawo ma le lo ma e ma tua ola e lafi pa ke le ku fa ku Samaria wa ke ia si lo ma ku ma tua le fa lo fa pe mereka ka medelangi ave se tupe ma patele ngare ku e fa lo Maria va skala Maria o fa skala matua i ka ka fa mai e Josefa e lo fa quasi sia lo fa Maria voi lo o che fi ma fu mai fu awe ya or ko nga me nga ma wo ko nga me pa pe ma lo mo fa si e uma voia fa si fa si vai le fa pe e nga o ke kari ka nga kari o ia ya e sa waila me silia le fa fonga maua io si la le fa fonga maua fa tau fia fele mai mo merka por kalame o le fa le maua foi la Italia oi e a per cadio ala kau a si tausi io vai o le wa vidi mai au sor fangua yang ka pekir vai ya malo lava ya au kera no ala tati ia au fesiri mo au mo le sika fa karango chale fa ya e bode dei la ya e ma wa se kai mi wa lo ya sei tato e tra noa ya lauto fatu I vasa po Mr. Moli wasila fia I le totele ya ele mai ka vai o le wa tonu lo ma vau o le a maua ta va no I vai aso teitasi e ke fai mai ka update na e ke finga ngalo ai le va nga lo to fai ke wa o fa ki nga inga o ai e fia maua ka update mai na ya to Australia I vai aso ia e pure la vala to fa siata ia e ka ke ko ma fuska ka nga nge weekend ia ko fa la ke le foi or ka kau ai ke lo e o mang kua va ves ko ngo le au pepe kasiango o mariu fa ilangi fo la nga ko inga nga fo a mer ku pulangan ngu la uri ia o fa ilang ai ora por a su fare de ma o la sa kali bisa o la kali bisa lo pope kama we mo lu mai fa fe au pa keli o fa la su fare le fa la ma ko ba salo fa mai lo le dinga kai ma ko kan bisa so le fale fang kasi yang o fa mon mo le pe sanga luka la me se ka ko sai ko fa ko ba cha ako fang si ko ingo kasi yang o me lo luka la o ma ko ba salo ma ko fa savari fa ka dia ai olha sai olha fia filo com fia ela mai ka siang la unga fa mai ai le fa la unga le fa ko la kala le la kan misar ka ko e se lo fia la kan misar ngu la uri e o manga va ku pe fe fa ka o sai ko fa ka la ko pe ngu ngu ka la ko fe ai na o manga fa ka vai sara ka ko la ko pe ngu yo masi fa pe walen ya malo la ya fa tele ya momoli atule vatule ne ya vano momoli mai o lo fanga le to tele lungo por kalame mai sol tato no ya momoli man yo lo fanga fo yo aso fia la to fa tu basa ya moli ko lo fanga I o malava ma panga ka ko lungo le ka ko Facebook ya manguiar Krismasi marka sanga fau ya fa pesio ai nga ko ala va ya Teroa New Zealand au Kilani ia fa pe fo Wellington o le tola la winga ko suafa yo ko ker ka ko ia fa piko ale fa mangiang Krismasi sio tinga pele ya to malatai folonga sa sauli moli io lo Wellington ia e foi temi mo foi tala na tur forma ia la foto mo tala mangia kele lava Krismasi mereka sang fa mam lo fa kele mo oe lo fa ku ka ko ainga malava fa pe foi sambo ka ku ka wainga
ia maua kirisimasi ma se kausanga fau awang isong fewa isisi ke waso asa se loi ia fale kongo ko ele ia or kausang fau ia e famu ia kele akulavar kirisimasi mar kausang fau kako ainga o malawa so se tafa fia ole la langi manguia kirisimasi maya Mr. Mori. Ia, lo fa tele atu atu le uso tu lo fo itu te tele mai tu tau lange mai so so tausi. Fa tai tele to mo fo si ta va no ma ta fi so tai. Ai mo le fiafi. Fa mo ya tu le fiafi ma le Christmas foi. Ia pe a te wale to mo se si va no au te longa ko mo ska kaimi. Lo fa ya tuala matina fa ro ma ko mafuka nyai. Ia lo fa ko foi mo ila ua. Ai wale le ya siata. Fa to fa ia fa mangia le to la sunga. Ia wala va lo fe ngai ma le au nanga lo fe ngai ma la to fa. Soifua mai manuia. Ya, soifua ya. Ya, ma nga yer ko e ka warunga o sia ka ko wa mi o ka. E pala si maya ka mama ku ku o soifuanga. Wai le vai le onanga. O wan le nga soifua Mr. Moni. Ave se tupe ma pateli. O ko e fa aka maya ula wa le fale. Mori fa malo man fa tai tele le fiafi. Tato company lang lang sua. Tasi make do le major sponsors nga te le o le tato Pacific 40 Malajalo for voucher. Pacific Easy Money Transfer. Sep Soyoriana i Samoa. Ya nga te fo le o le Sanita Hotel i Songi. Ya fa pe fo le color shops in Matafele. Le nga te fo le mori fa manu yanga o le Pacific Family Health Group. Ya i nei yau te ronei le fionga vai fangaloa. Ana seri malela to fo ia unanga ia fa pe fo ila le Oceania Career Academy fa te fo ile lango suina ole tato porokalame ia fiafi ova yaso te tasi taurunga programa le vanga fiafi awori tia le tua ma ga fa faising aka iyo ia to te bi fo yo le fiafi saunga le mu matapu a ina le anga le o tato to mapa ia o ile langi alo fa tele atu fo il porokalame se utamaya vauliko tia yelele mafuta mai I Manurewa ya me se fo yo le tato wa fale ya me se fo shoti na Samoa ya mele ya me se fo le tamaya tau yalo maposua falongo ya mauto uma mo teri sala faisu tato ainga yusufu mtu fa fine to fa ya ali akalapu ya me fa le to sia vasa me le tato wa to sala matiu enterprises I Samoa ya nga te fo ile antisita mauto uma sunga de kopo ya pasami ya malfaltua naite auto uma lava fo isamo ya male lava lo mo fo ro fanga je o ankole o karongo manatua lo la pakili ya o le ti akono ya Cornelio Vauliko le e mafuta mai na I falefa ngale meli mai lava se o ankole ma fa mai asiata io pe wa fa le yango mai kele ya ke o le au ke kapo io faiva mo le tua lo fanga ya sunga le soswani ya Cornelio Vauliko ya I malefletua ina I falefa le ina le Kalesia Katoliko I falefa ya me se foi o ma panga uma lava ale Blue TV me so le tau te yai o lo I Samoa America Samoa ya ai me se foi o New Zealand Australia America me so se tafor kelopi mo le tolo faanga ni vanga le fiafa a fiafi ya fa so foi le lo fa mlenga le tanto o me te sili le langi tato filo I foi la so tai au soifua